Jangan lupa klik subscribe dan klik icon lonceng. Thank you. Kesehariannya Bang Dole. Oh, kalau lagi libur syuting gini dia. Palang Pintu. Oh, Palang Pintu. Kira numpang makan di mari. Kalian numpang makan. Iya. Pokoknya paling kalau di-upload si Kasman. Bisa itu. Punya, Cang. Tuh. Enggak, ya. Tonton aja dah. Ya. Lagi berantem sama Sendok. Madang. Oh, Madang. Kita Madang. Ya, mantap. Nih krunya pemusik ondel-ondel Rifki Albani. Tuh, Agung. Ada Bang Ian Alzen Depok. Iqbal. Ya. Subscribe. Subrek. Hah? Subscribe, sare, komen. Comen. Like. Iya, like. Di YouTube Panci, YouTube Pak Tempayan ini. Oh, YouTube. Bang Rizky Budi. Inyan kali. Oh. Ada kena sama Budi. Dia anaknya Inyan. Ada Inyan. Emaknya doang beda biang. Beda biang. Gue udah pakai jas kayak mayat orang kaya. Buat pengantin kan? Iya. Yang itu pengen ini. Ya, katanya yang ini.
Udah istirahat dulu. Ya jagoannya. HP-nya belum habis memorinya.